Emaphoyisa achubekile nekutfungatsa kulendzawo ngenhloso yakutfola letinye tidvumbu. Lokhu kuta ngemva kwekutfolakala kwetidvumbu tebantfu labemba igolide ngalokungekho emtsetfweni itolo. Luphenyo lwakamuva luvete kutsi letidvumbu tisuse endzaweni tsite tayiswa lapho titfolakele khona. Emaphoyisa atsakacabanga kutsi kungahle kube nesandla semfene kulokushona kwalabantfu. Kepha luphenyo lwekuhlola tidvumbu ngilo lelitawuchaza kutsi ingabe labantfu babulewe yini. On the 2nd of November 2022, at about 1500 hours, members from SABC Krugersdorp responded to a call following the discovery of 19 bodies of alleged illegal miners in one of the active mines in the area. Preliminary investigations suggest that the deceased were moved and placed where they were discovered. No foul play is suspected at this stage, and post-mortem will determine the cause of death. All the necessary role players were summoned to the scene, and an inquest docket has been registered for further investigation. Emacembu yabaseshi nebatakuli achubeka nekutfungatsa kule emayini lekutfolakala kutsi igcwele emanti ngenxa yetimvula takamuva.